Ini Rek, sudah jam 12 malam lebih. Tadi udah tak maemin telur separuh karena sudah susah juga. Ayo ambil obat. Duduk saya bisa nih. Kayak bobo. Ojo ngono manut ben gak panas, pengen mari to. Ini, yuk kayak ngombe ngono. Piye kok mondang ayo. Aku mlebu omah lho engko ora tak baturi lho. Hak. Ayo duduk. Duduk kayak nganu ngombe banyunya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Udah di kamar. Wes. Kok wis to? Dihabisin. Wes. Analan. Tak benak nih baru ambil obat engko ben keringatan sedaka. Santale tak benak nih sampeyan. Boneka dikelon nih. Pakai di kamar. Kau sudah benak nih kan rokok tak anu nih benak nih tak angkat iki pipis sik Kak. Kak. Nek pipis tak terne tak tuntun yo. Jedinge tak empakne lampune misal. Mbak Erna sesuk rene lho. Kuwi dibaturi Mas Riko ya. Mas Tapa awake gregesi jekan. Oke. Mas Riko nang kursi kok jawilen ya. Mas kursi nih kursi lho. Pacarmu siapa? Mas Riko. Pacarnya siapa? Mas Riko. Engko jawilen ya aku ya.